pau ya state government le benta wo set up ya tuka BOP border outpost kwai tau em go hakani ka hawla ni hakani ka 0 point o man go man yo man ko kam go win kita kisin go gani to ka thau go hap ni ka border mo te so go wila man wai posnya ha perdi kini ke jing ya penbat yo put yo sam ha perdi ke state Makhalia Assam Karkam kita ke jingkuak yang ikam ke council ni mak kam resnya piman kenit ka win ke ilaka ketetok ke labang nang pelut an pengamar liang wala jo em menchwa ko man udaloi de hagani ko poru kan ni la le to iwoyi ikwa persal state government wagani ka ilaka dan kini kiburu penar ni chinok penar to wal bak ben ki chaga Makhalia bo wan ke sepo ke jing pai jing yo yong ka council. That's why.